қиссаи ду дӯст, яке бой ва дигаре камбағал. дар як замоне ду дӯст буданд, яке доро ва дигаре камбағал. ҳар ду донишҷӯ буданд, дӯстони ҳақиқӣ буданд. писарбачаи бой ҳатто обро бе камбағал писар наменӯшид. рӯзе ба писари камбағал мегӯяд: дӯстам, ман ҳеҷ чизро аз ту боло надонистам, аммо ман як дӯстдоштае дорам ки ҳанӯз ӯро ба ту нишон надодаам. агар хоҳӣ, биё равем шиносат кунам. онҳо бо ҳамдигар рафта духтарро мебинанд. ҷавонписари камбағал духтарро дидан замон ба ӯ ошиқ мешавад ва пинҳонӣ аз дӯсташ ба ӯ вомехӯрад. духтар ҳам ин писари камбағалро баробари диданаш ошиқ шуда будааст. дигар наметавонад ба дӯсташ чӣ хел фаҳмонад ки ба дӯстдоштаи ӯ ошиқ шудааст. сухан дар дилаш монду ба беморие гирифтор мешавад. писарбачаи бой тамоми табибонро меорад, аммо давои дарди писарро ёфта наметавонад. рӯзе мешунавад дар давлати дигар донишманди ботаҷрибае ҳаст. рафта онро меорад. он донишманд мегӯяд сире дар дил дораду ӯро он сир мекушад. писар мегӯяд чӣ бояд кард? донишманд мегӯяд ба ӯ шароб дода сирро фаҳмидан мумкин аст. писар дӯсти худро бо шароб маст мекунад ва мепурсад: дӯстам, ба ту чӣ шудааст? камбағал писар сири дар дилаш ниҳон бударо нақл мекунад. баъдан писари бой чунин мегӯяд: ман ҳеҷ чизро аз ту боло надонистам ва инро ҳам аз ту дариқ намедорам. писари бой бо аҳлу оилаашон маслиҳат карда тӯйро барпо мекунанд. писари бойро дӯсти камбағалаш ҳамроҳӣ мекард, яъне шоҳиди домод камбағал писар буд. дар вақти никоҳ кардан мулло аз домод мепурсад: шумо розӣ? писари бой мегӯяд: ман домод не, дӯстам домод аст. дар ин ҳолат ҳама ҳайрон мемонанд. хуллас духтарро ба писари камбағал медиҳанд. падари писари бой мегӯяд: ту маро дар пеши ҳама шармандаву шармсор кардӣ. аз баҳрат гузаштам. ба писари камбағал бошад як корхонаи калон дар дигар давлат кушода медиҳаду мегӯяд: рав, туро ҳам дигар набинам. аз миён чанд сол мегузарад. писари бой камбағал мешавад ва ба ҷустуҷӯи дӯсташ ба роҳ мебарояд. бояд баҳрро бо киштӣ гузарад, аммо ба ин маблағ надошт. ба роҳбари киштӣ саргузашти худро нақл мекунад. киштибон бошад, дилаш сӯхта ӯро ба он тарафи баҳр мегузаронад. ҷавон пурсида пурсида хонаи дӯсташро меёбад. хона беҳтарин хона дар он шаҳр буд. дарро мекӯбад. дӯсташ дарро кушода ҷавонро бо чунин ҳол мебинаду дарро ба рӯяш мепӯшад. ҷавон аз алами бисьёр мегӯяд: ман барои дӯстиам ба ин рӯз расидаму кори инро бин. худро куштанӣ шуда ба лаби баҳр меравад. дар ин вақт кампире пайдо мешаваду мепурсад: писарам, дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?
اینجا چقدر آدمان غرق شده دیگر آنها را نیافتند. جوان به پیرزن میگوید من هم همین مقصد را دارم. پیرزن میپرسد چرا؟ جوان سرگذشتش را به پیرزن هم نقل میکند. پیرزن دل پسر را یافته به خانه اش میبرد. خانه فقیرانه بود. پیرزن میگوید به جای پسرم باشی، اینجا با من زندگی میکنی. جوان راضی میشود. چند وقت میگذرد و پیرزن او را به هیزمچینی به جنگل روانه میکند. در راه او با 3 اسب سواران وا میخورد. آنها به جوان میگویند برادر این اسبهای ما را نگاه کن، حقت را میدهیم. جوان راضی میشود و آن اسبها را از سحر تا بیگاه نگاه میکند، اما آنها بر نمیگردند. پیرزن انتظار شده به جستجوی جوان میبراید. آمده میبیند که او اسبها را نگاه دارد. پسر با پیرزن واقعه را نقل میکند. آن روز هم میگذرد و از آنها خبری نیست. اسبها را گرفته به خانه برمیگردند. میبینند که خورجین اسبها پر از طلاست. جوان قلعه را آباد میکند که از خانه دوستش هم زیبا. پیرزن میگوید به همه چیز رسیدی، اکنون باید عائله برپا نمایی. جوان به گفته های پیرزن راضی میشود و میگوید لیکن من به تویم دوستم را دعوت میکنم. پیرزن هم راضی میشود. توی برپا میشود. همه را دعوت میکنند. دوستش هم آمده از بر بالا گذشته میشیند. داماد بلندگویک را میگیرد و سرگذشت تلخی خود را نقل میکند و میگوید همان دوستم در اینجا هست. دوستان دیگرش باشند در حیرت میافتند و میگویند کیست آن دوست شما؟ اگر جرأت داشته باشد خود آمده سخن گوید. دوستش از جای خسته به نزد بلندگویک آمده چنین میگوید من میدانستم شما چه حال دارید، برای همین سردار کشتی را فهمانیدم که به نزدت همین خیل جوان آمد گرفته بیار گفتم. وقتی که در را کوشیدم تو را با آن سر و احوال کمبغلی دیدم، فکر روزهای گذشته را کردم. خود به خود گفتم اگر تو را درآورم زنم دلش سوخته به تو عاشق نشود. برای همین در را برایت پوشیدم. آن پیرزنی که در لب بحر تو را از مرگ نجات داد و به خانه‌اش آورد مادر من است. آن 3 اسبدارهایی که از پرو به تو مانده دیگر برنگشتند برادران من بودند. و آخرین این که دختری که امروز تو به زنی گرفته ایستاده ای خواهر من است. از شنیدن این سخنها همه افسوس خوردند و از این دوستشان بخشش پرسیده دوستی را مثل پیشتر دوام دادند.